Meuri tariwa manu tapes yai. Ayawan nokas. Takatipi mewanungan tapes tuminika. Wan si pangaran tapes yai. Ada kataurogi ron tamme masin neveri. Menta mon wada puki. Yanak menta puki. Eto sina ko tipi monu. Kibuna wo na kon nau. Tipi me wo na kon tipi meni meu. Kamara keyo awamata yavi. Amurumure na sini terera na koy amote meron. Bukina papura ni pekin terereu. Oy bukia yavi. Kaya ngania temen nikipe pakanaya. Te tairi kyo temen na pakanaya te ngabu. Waneri ka yon me kitokoraki. Ni makan yavi bukin kay nanoy. Ay ngaya ayangurumure. Kota na tangira wana ako yavi. Nakoy tokoraki ni karikia. Chamaraki nakoy. Sinatime to anata. Ngayon nuni me kina makan tiaswa. Ni kay nanura na kon te mewe. Sinakiyag nagirikitas. Nuni me kina makan teriaburo. Mete tabunia. Sinatauroy na penibuki amtan na kon ni kay nanoy. Ada sinuri naron na nakapenin ko na. Takawon warapok anak mayroon ni peto aw. Tipi may suwa. Kibuna wapi na kon wapi mew. Chamta ni kaway o chamta yapo. Awayo si pangara. Men takawon warapok. Tiyatin kauring pauro. Nakoy mo ni kirisa ni beto. Padiya ni kakiaroya ni kaway. Ikapuba ka may nakantan nga tiyaswa. Naroon takay papa. Tebuwaga ka. O tebure na yakay ano. O yakamay na nuya. Padiya hindi kipamta ikapo. Ikakarikag baka tutungan tiyaswa. Imew inanong tukwaw. Tis. Timew wetap. Ay kay na pe. Tiya ka nagkakevin ako. O nakauring na kuya. Iyan mo rin kakiroroy. Wara kati. Ikapuba ka may nakantan nga tiyaswa. Ika yanwa kasiriya ni kaya ni kaki o ni katuki. Skauringa ki pasikarika ki ni katutungan tiaswa. Ay ngaya de siriya ni kaya ni mew inanun tis. Karawan ni eroiri o ti mew etap. Skuna ni pene ni pitaki men ni apaka na kon ni eroiri. Kana simusin na nuya. Kana suni mekina na boka kaya nakarasya tiaswa na kuya. Amen. Evangelio kante. Enak mayroon yowane onowa. Kibuna wapi mewa na konti ni pi meni mewa. Punte perena ni kamewa Yesu. Kia nori tukora ki pake Yesu yay. Wake na penariri. Watoka ni posa kanya na kukapiri na. Pana kakaya Yesu. Esi pare ki Yesu iroya. Titeran tename ari titeran. Wataku na koina. Tesariri. Oro ko'y kay ningay. Kangay Yesu na ko'y na. Ipo'y suwangin kami ako. Kam kakayay. Sagi bukin na pakamasan noray. O nori kakay. Epo ni bukin na. Pakamasan ikang kariki. Mwatukin na numi. Tay makuri bukin chamaraki. E kay meaw na. Nakam na makuri bukin chamaraki e tay meto. Akon te meaw ay yakituki. Inanganin kami chamaraki ani na sincho amita. Pun ngay ito wari kanikinayak na nakanikinat tiyaso. Atago na koy na. Tara sinakoroya. Pasinamakurin na yaron niya tangiri at tiyaso. Kangay Yesu na koy. Timakuri ya tangiri at tiyaso may rumi. Pakam nakakwawa tuwari ka nakwa kilong na. Atago na koy na. Tara takakaya ko na koroya. Pasinanurya. Pasinakakwawa. Tara timakuri ako koroya. Kang imen na repakasibu inanun terirewa. Kangay to kurubuki. Yang aniya tiyamaraki may karawa pakanaya. Kangay Yesu na kuya. Punsagi mote ari yang aning kami tiyamaraki may karawa. May puntamewa yang aning kami. Tiyamaraki ni kuawa may karawa. Panamaraki tiyaswa. Punto wari ruwa may karawa. Ayang atimeaw na kun naamnan. Atago na kuya na. Kubi ang anila tiyamaraki ane ntayin ako. Kangay Yesu na koy na. Puningay tiyamaraki ni kamew. Ani na ko ay napun na gipepeki. Ani kakwaway ay napun na gitataka. Amen. Tiyakan dayray mente evangelio. Mayroon tami masin na bini.
Haukura Yesu tukora ki ondimina. Sagi bukina pasan nora takanikina koroya. May bukina pasan nuwa inti amaraki. Kauringia Yesu paria inagi makuri bukin ti amaraki no antep. Naria ini makuri bukin ti amaraki ayagi meuna. Diki buwapi meuna kun buwapi mesu. Skuna ane pendemin Yesu kini kaina te karesa ibukin ti amaraki. Te kaupai te karekiaro. O terawan musia na kaipangaki ibukin ti aswa. Ina kaipua ti amaraki no antep. Ay ngaya si kauringaki pasina kaikua ti amaraki ayaki kunani buwa. Kini meuna nti meu enaru. Suangnya tukora Yesu paria ino ni mekinna. Ngaya sen kana kwa kina kwa antep ilong tamena. Kaanga iloyo yutaya panakakowa Yesu pati mesa. Ngaya ria kana kwa na kwa antep. Suangnya na pe Yesu ya puntamena. Ayang temena na koya na pakasibun tererew. Kota na tangina mena ako iti aswa. Na koya amitan nangania ti amaraki. Aya kaina noya ibukin tukorokona. Timerurungo at timeo. Itekin na Yesu bapuni ngaya taparina ni kameo. Ani na koina ay naaki pebeki. Ani ni mekinna ay naaki tataka. Ayarun temen na riyang at tukorokona. At timeo na koya itireran tererew. Ako na anipin na nga tukorokona. At timeo Yesu na koya kanapusimay. Taparina ni kameo ayo. Ako na ni kainis merapatana. Ari ang anilan teukari. Pakanan tamnira. Tukomonyo. As kakwawa. Pasipusimaya irapatan Yesu. Nararana ay meong teukari. Kana si temeto ni pusimaya Yesu ang teukari. Nim kende itag mangayo. Ano ni mekina. Ay nare kirurat ti mew. Ay yakitutuki. Amen. Sinatatar. Urabat ti aso ibugin na si may Yesu. Arakwasan ka na ko. Pero ko tataka meaw na koiran na natek. Meaw na. Metena o mga usina. Pukira pa sinakauki na rin tayo na ko. Nakom na natek. O ni kanikasi po mga iyan tukumunyo. Sa pusiko ay naran Kristo ay arawe. Amen.